megalayapost.news. Kalong gajing sarong ya kajala Meghalaya, hakaba ka kanhon nilakai arm wrestling na Meghalaya, balatip kerteng kum ka Meghalaya Arm Wrestling Association, kalala bankur hadu saup santli medal, na kalumpung nilakai ka balatip kum ka Asian Arm Wrestling Championship kabalalong hapo nong ba Delhi. Ya kane kalumpung nilakai arm wrestling na Delhi, la pelong da ka People's Arm Wrestling Federation of India, PAFI, hakaba hadu katsautli kiri, kilawan bensimenta bat kuntubru ikari India. Hakane kalumpung ka India kalayo bankur, hadu cispa nyu punrut ligi medal, hakituk baper-per, bat ka kanhon na Meghalaya, kalayo bankur hadu saup sant ligi medal. Kum gajing susarong halo kane gajing job baka kanhon kalayo bankur bunt ligi medal. Kane ka kanhon mentakasi kalali ban kundu ya USSP ka Riboy district. Kum gajing buram megatnat pulit na Riboy, kibala jukershan nakapor sa kapor kane ka kanhon, pada kane ka kanhon kidon ru ki pulit ibayal kailang hagajing alam uba Alan S Marmanyang kum team coach bat ubaderu organizing secretary joka Meghalaya Arm Wrestling Association. Tengah aingu ulai ba lari las maringi kantam la aingi unu sok jing job ke tengah jonga ngadi Alan S Marmanyang ngaderu organizing secretary joka Meghalaya Arm Wrestling Association bat ngaderu coach joka Meghalaya Arm Wrestling Association but nga ka jingeli ikuni ka Asian Arm Wrestling Championship kabalong hapo Delhi mana kani ba Asian mentaya naka Meghalaya team ngojongi ngidon kumba South Central medal haka Asian ilakan tup langi ki para athletes ilakan tup langi ki master category ilakan tup langi ki senior category junior but grand master category jingile jongi menta apa negara ka ina jing Asian Arm Wrestling ka Asian tournament ting la jule barabar hi ya ka bonta ka balong kalong Delhi ka jinglo jisa ka duna tengi kwa banginya li Asian menta nama ba atip ka kena boro ka pokre wan mangai le di ru ngala pokre ba ya ka tournament menta de ka tahi ni ana kalian ngi ngam kon tho ya ka government itu kane ka jing le jingi Asian stay nakapor ngile ya ka wall ngile ya Asian min system ru ada government kairap ini this time part long kam approach mangi ya government kam approach memberi tang hapo Delhi jadi tang kata ya persang menyelut makin jinglut itulah yang dia balut bun apa but ngai lagi ru ngadi ba don ka police department umdi tamanga idan mandalin sinyong ru ini dan hapo ka 6 battalion po police department po umran taka jingwan kedua jangan USP sini kamdi bong bangayu ngakwa pelan ba lembah jong ka Riboy police kan sayo ini medal nama ba uni medal ngala ya di harin artnyong sdem kejing testo mujongan kan sayo ra ini medal hapo international tengah wan hani kawan kedua SP Sarjungi mawan ai kublai sama ada lembah kajung support kajung lembah kajung support kini ki napo police reserve nangpo kamtam kini ki arai jungi RO jungi sabar kini staff ki profit sabar ngamdala ajar so ki keteng ki SP ke berim lu ki lairap hayanga ki don ki SP ki ba mensuaru rektor ki lairap ngawan de takatai banga kwa ban kundu banga buram yaka ying mo long yaka ying banga yo bak play kala kan tiang akang bangon sayo ini so ban job banga bungkut ni em yang akwa ban pokoknya ngakwa ban ai kublai sha kerpang yaka Meghalaya Arm Wrestling Association di kantam iba Presiden Junsta Kabuli ke komjuru ai kublai yaka Police Riboy district ke berkunjung yaki pilot escort ki balawan escort ini ndo nagahoti dan ki bala ijong kurji sungo berkatin jongi lawan men don kalaman ni nado menne nado nago airport hadu ane hapo seru umiam ki bu bat ko kumjuru ai kublai gepang yaki prolog projol yaki bahing masam makila support nado mensim bangin yo kaningut kanet saupu santeli di madal kami nak kalian jonga bangan ketui kena samla tang kena samla ru pet tapi yang ni idon ini kong starina ini di sunflies nam kerta idang dan kata kami sim yakun idang dan kami sim ya le war kata ru yo silver medal badyang batman terada ini kerta
san fuar kata dang yo yu medal te kiwe dang hapo jing ir tu dang kidang bun maka lenti yakiru tengah kepat yaki kena samla yaki senrang kentai ada kidon sap hakno no ka igam ong tang haka muslim dari kidon no ka sap ka kidon impenon kam hok ya ka sap ma plai menta pathe menta le babon ki abon pra ki kam snio ki kumta plai bisa ki jelai bagi drugs ha menta ki brio ki blamit tang ki ban lamit tang mobile la si ong no ma ngam kwa kena belong tu ngakwa penyelong aktif dan benar kami akan stop Afidon. Meghalaya Post.news